Abdi bade ngawancara pun Bapak di bumi tentang virus corona. Nu hiji pertanyaanna, naon ari gejalana virus corona teh? Batuk, panas tiris. Pertanyaan kedua, iraha awalna virus corona asup ke Indonesia? Akhir Februari atau awal Maret 2020. Katilu, kunaon virus corona loba nu kena di Indonesia? Sebab orang Indonesia para disiplin kemana-mana. Terus di mana asalnya virus corona teh? Di Cina lah, di Wuhan provinsi. Nu terakhir, kumaha cara mencegah virus corona? Cicing di imah, ulah kemana-mana, cicing di imah. Untuk mencegahnya cicing di imah.